Tingoma nemidanso bantfu babungata baphinze bathokotele imvelaphi yabo. Ngaleso sikhathi baphinze bayakhuthazwa ukuthi bakhone kuphilisana baphinze bathi imvelaphi yabo. Celebrate amasiko kimi kusho ukuthi ucelebrate ama roots akho lalobuya khona. I-Congress of Traditional Leaders of South Africa itibophelele ekuthaneni tawusita insha ukuthi ivisise ukuthi imvelaphi imgcokwa kangakanani nemadvodza ukuthi avikele besifazane kangcono. Bantu abafundziswa ukuthi babuya kuphi. Kuhlazo sibantu uthola ukuthi make uba abona umuntu wesilisa uyabaleka. Kanti ngesintu uma sakhule besathi ukuthi uma make abona umuntu wesilisa bekagijimela kuye athi ukuthi lo mvikeli wami. Litiko letekubusa ngekubambisana netemasiko lithi bantfu ababambane babuyele emuva labachamuka khona. Kuletha abantu bakithi dokumehambo nemasiko kufunze futhi kuletha abantu bakithi ukuthi bafunze inhlonipho. Lo mcimbi ke wephethwe ngetingoma letahlukahlukene letibuya emasikweni lehlukahlukene netingubo betembethwe betahlukahlukene ngokahlukahlukana kwemasiko. Ngingusiphephile kunene wetindzaba SABC eMbombela.